بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تماشاوان هجا سلام و رحمت و برکت خدای تعالی و تبارک و الحمد خدا جل کی سر اکران رهبر تی وی ابون میوان مالاوه سیدای ملامت حضور و حاضره سیداون خیراتن خیر خدا خدا جو راضی بین ان شاء الله اجمعین. تماشاوان هجا پرسی خسر تلفن و کارم پرس سیدای ان شاء الله برسوان بزندی نابلا برنامه ان شاء الله يبدا. عندك برسي دسي مثلا جوانا دس بكم سيدا معلومة متكون روج عيد قربان عيد نيزد بيه برسي بقالك سر تلفوني وكيد ناجتي برساند دحقي قربان هذا قالوا حيوانك عمري وان قريتش به كشي حيوان بقى قربان وعمري وان قريتش به. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبه نستعين. معلوم دي إسلام دا قربان يعني حادثة كي برمازنا حتى حضرتي آدم دا حتى حضرتي إبراهيم حتى پیغمبرنا حضرتي إبراهيم حضرتي إسماعيل أن يكو سرجي كدر رأى خدا دا بأمر خدا يعني أوقات باغلان كي وهم خدا رأى بيا خدا أمر كده حضرتي إسماعيل إلك أولاد حضرتي إبراهيم بيا دیگه خود دادی تک سرجت کس حضرت اسماعیل را گوته بابا تب کیف هاگوت سانی خدا چه امر ترد که سر چعبا حتی هاجیره دیوی را بیشتر اوجیره به حتی تایی مسئله دریجم پرن کارن او بکن حتی شیطان تکوان بخابینه حضرت ابراهیم هر سجار شیطان دراجمینه آنها که ابراج ما شیطان جی اتباع حضرت ابراهیم که اوه کره خدا دا شرجی بکه و اتباع خدا که یا شیطان ناکه یعنی آن ام جیوان قربان شرجی که اتباع حضرت ابراهیم حضرت محمد پیغمبر علیه السلام به دسته خود ده حبران شرجی که دو یک بر حضرت محمد و عائله و یک بر حضرت محمد و امتام ایکن کارون بدن یعنی حتی وصا مهمه پیغمبر علیه السلام بر امت خدا پیغمبر مدبه که کاربه قربانی بده روزا قربانی إذا قربان وندا برا نه جامعه محتاج بري إمام حنيفي دبي قربان داين واجبه خدا دبي إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر يا محمد ما كوثري حوضا كوثري كان نصيب اشترى كده بيان نسل حضرتي فاطمة سيدنا و فصل لربك ربي خلال المشكل المجاعيدي وانحر قربان يشارجك أمري وانحر قلت أمره يعني الجور إمام حنيفي دبي واجبه أما إمام يوسف إمام محمد وتمام إمام يدني دبي السنة كما أكد برب خير نيزي وجوبه نواجبه. طا حزد أبو بكر حزد عمر إنك صلاة شرجينات كن قوم لد براسنك كواجبه الحاصل يجد مزيد ما عبادي أم بخير روح إذا قربان روجا عبادة إذا قربان في خمر مدبيك نكارج خوين ريتين كيس قربان شرجي تركي خير كي مصر حتى أنا برج مرة تلفون كن دبي مو بهري بدن فقير وفقاري بر محتاج هنا عين جي خير قرباني ناقرة خير دبي لكن جي قرباني ناقرة بيخمري ما قلت كل برو المراقبة ما دام صار حيوان الشرجي كمدلوا وقوسي براس خاب بفروسن ومثلا ويقوشتي إشخراب كل مصر الحاصل يعني مثلا دروجة عيدا قرباني ده جوي اتباعه تاج حزتي آدم وقتي بيد حزتي إبراهيم حضرت إسماعيل شرجي كره و پیغمبر ما هر سال شرجي كره و جبر امت خدا و جبر عائله خدا شرجي كريه يعني ام قربان شرجي إذا كيا قربان دبن إذا قربان معلوم حيوان مثلا چهار قسم حيوان نابن قربان تبي اف هديه دايناش خدا را مثلا حيوانا كل قول امام الشافعي قوي ويجي كيا حيوان مثلا بين يعني حيوان سي قسم حيوان انعام كدبا ميشنو بزن وتشيلك وقامش مامش اف سي صنف يعني سي صنف حيوان مثلا كسي شاميه وغزاله وفلان يكري قربان يعني اصح اواك زبان حيوانات بيبا قربان قربان سي عمري وانا تشيد عمري ايه دوا قرب بين صالي قد يبك صال الشاشه دبني بين صالي دابا چنابه مثلا تبي دوان المملكت متن لكن دوار فرمله دواره گایا شرجت که انا مثلا که هرن کی پرسن دبی دوار کی جونگای مه مثلا ایجاب نه تون کی گوشتی به و لكن دسالي نقديه يكي دني مثلا 100 كيلو ولكن دسالي قديه بالشرعا قال اتباع اسلامي پیغمبر ما قال دسال قديه دسال نقديه تشقص گوشتي زياده بجي الدوره نابه قربان قال دسال قديه ولو روكي بجي صال السياق الاستندبه ميشنو بزن
Bizim mezhep İmam Şafii de gel 10 salı yok diye bekler saata O yok da var ayıp mezun. Lakin evcü mezhep İmam Hanifi de 2 salı ben İmam Ahmed bin Hanbel 2 salı Şafii göre de salı. Mesela bizim meşin 2 salı be göre ve salı diye hatta mezhep İmam Şafii de برخکا که سشمهی به او بینا دیا خو مظلوم ملینا برخکا دوستی اکسال بیریتن دیسا اوج قربان دبر. بله. تماشا کی من حاضر برسیم مهم بگم دایسه مثلا قربان کرم سکنه. جی İstanbul kerem kım خیراتن. مرو خیره ده دست وراد میسم. Estağfurullah kerem ki. Türkiye bepirsin kurmancırını karın bıçar. Kerem ki Türkiye kerem ki. Şimdi bir arkadaşım var, bir şirkette tanıdığı var bu katılım bankalarında. Orada bir kişi, yani bunlar vasıtasıyla para topluyorlar. Oradan o kişi belli kalem mallar var, alışveriş yapıyorlar. Bizim bu ona verdiğimiz para karşılığında da bize kar payı veriyor. Bu helal midir, caiz midir? Bunu öğrenmek için. Yani bu kar payı belli midir olsa? Ya değişiyor yani. Belli bir miktar söylüyor. Bu diyor biz 10 senedir bunlar üzerinde işlem yapıyoruz. Atıyorum şu kadar para verirsen diyor şu aralıkta gelme ihtimali var. Şu kadar verirsen bu aralıkta gelme ihtimali var. Sonra gelen İşte karı size veriyor. bölüştürüyor işte. Belli bir miktarda kendine komisyon alıyor. Tamam inşallah. Seda'yı soralım inşallah. Sağ olasın. Allah razı olsun. Desteğe razı mısın? Serçava bir khiri hoşiydi. Seda mesela kurbanı mesela hayvanın bejin gühevitune. Ya ji gühev şehut dandine. De ana şeriat heda. Mesela ihtilaf hangi mezhebe heye? Hayvana ku khoye ve goy kirbeç nivi zetir kirbet tüm mezhebe de nabe. Ama ku nivi bel gori mezhebe İmam Hanifi, İmam Ahmed bin Hanbel hatta nivi beji nivi zetir nime de be İmam Hanifi Şafii. Bale. Mezhebe İmam Şafii çıqa hendiki zikri be nabe. Gayet tamam. Hayvanak mesela guhani sakat. Mesela çeleke guhan ki sakat. Ya khud meşine bizine guhan ki sakat. Yani hiç gibi lakin zikri ninen. Mesela İmam Şafii de zikri bu ne? Ama zikri bu hendik be cinabe. Ama mezhebi İmam Şafii ki sakat be yani hiç gibi be guhani ve dibe. Bu mezhebi hayvana avız. Eskud dibe. Hayvana avız mezhebi İmam Şafii'den ki dibe ne be? As-sahih ve kudibe. Yani çünkü yani alim bir vakti ev hayvanı abisi eklibi ne yapar ben zayıfe. Halbuki ev berkavi eğer golkavi eğer karkavi ev işte xorun. Vakti ev civi zayıfiye digeriz berviye ve hayvanı abis şeydi ben yani ana mesela piri hayvanı mervinizan abisa çercet gitni ve berkik de hondırıyor da. İşte berviye dibe yani kurban olarak hayvanı abis lakin ki zaman bel serk zani ve şercinekin çetirine kurban. Yani öyle kutebe kurban ne? ولو قلت بقى قربان جدا جسب كباسة كارا دا جسب كه لكن كو أبي حيوان قربان مثلا حيوان قربان كي زنجين به حيوان بجاب قربانه أو مثلا سقط بو مثلا بيسكيه وش قربان رانا به فقير به ويوي شرجيكه زنجين به برا دا جسب كساغلم شرجيك. بله. سين telefon kimin daha mecbur müsaade var mı? Cara ki dizi İstanbul kerem ki khairatın. Alo. Kerem ki. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoca soru gidip versem. Bele kerem ki. Seyda. Mala medde amliz kurban edildi. Tabi eşkarat dedim. Seyda kim ortaya koy. Yani jımıran nadı. Kurbana büçüke. Ya mezun etti hava biresi hava biresi. Yani mıran nadı. Bize eşkarat dedim. Seyda kim şirgi koy. Kalan mezun. Bizden verdi nadı. Yekci ezberim çuma has. Zirri ma katiye. فانزه زیر مگرد و او زیر تیجی یعنی ما دیل او حادی تیل الصيكي هيج حلال ناسم وقتی خراک اشترکو خراک اشترک کره حاجی. ويسرا برشو قال زیر مناكر قوات يدوسم خيرا خواده دور راجي دويجان قد بديشني كيشني حاجي متبي حاجي او زیر تیز بيستوى حاجي تي بير حاجي تيز بي تيجي حلال ناكي. مش قوات حلال ناكم قصة زیر حاسة حاجي او ناكم قوات زیر مويسري نابود بي. بله کامی سیدا پرسی انشالله. زارة رضحاك خير أخا سيدا لميناك خير وابد الشاوي لميز كجي رضحاك إن شاء الله سيدا دو وقتك بسعادة الزعيم مقبول ده زوار دوابك بين خير خوشي ده إن شاء الله خذي علي كاربه جارك تيجي إسطنبول كلام كم خيراتن السلام عليكم. علينا عليكم السلام.
Oca çiğ durma da baş inşallah. باش الحمد لله ونج باشن Rişte Seyda. Böyle kelam ki. Ben heye mugo rabıta acaba caize ne caize? Mesela şeyh ve رابطة طريقي o şeyh ve rabıta kedine ve çave ve dereji nureki der kebe kebe كان سيدا برسي إن شاء الله ver. Hadi jvar razı بين inşallah. خير خوشي ده أمانتي خدي به إن شاء الله سيدا من كي برسا da يسمى فكاسة قربانا Öyle inşallah. Size bir izleyicimiz dedi ki bir tanıdık var. İşte bu katılım bankalardan birisinden çalışıyor. Bizde paranı alıyor. Diyor işte şu kalemlere yatıracağım. Gelen karı bize veriyor. Hani o parayı çalıştırıyor. Banka çalıştırıyor. Banka çalıştırıyor. Kendisine de komisyon alıyor ayrıyeten o kişi. Evet. Aracılık yaptığı için. Yani bu para onlardan alıyor, o banka. O banka yatırıyor. Evet. Şimdi eğer onlar mesela aracı olarak onu kabul etseler, yani simsar olarak verseler verebilirler. Şimdi o da mesela bankaya verdikleri bu para, bu katılım bankaları yani faizli çalıştırmayan bankalar, Zahiren öyle diyorlar. onlar yani zahiren böyle diyorlar, bize de diyorlar. Çalıştırsalar, faiz de olmasa, o mesela o karın yüzdelerini belli etseler. Mesela yarısı bizim. Yahut üçten biri ise iki bize. Böyle belli etseler caizdir. Lakin belirsiz olarak tabii bu olmaz. Yani karın yüzdelerini, karın yani sabit olarak kar bu kadardır, o olmaz zaten. Ama karın yüzdelerini yarısı ise yarısı bize, yahut ne kadar ise ne kadar bize onu belli etmeleri lazımdır. Öyle olsa halaldir, caizdir. Böyle sida go zlami mi kurban şahit de haba sihaba. Yani. Cimr şarjına kadar bir ortağı khiramni. Yani. Bir kaz çavay. Caize ana kurban sernavi yeki teşhir kirin. Hayvan. Lakin haber sernavi ne lazım ki hayvanı küçük. Mesela bizim meşin sernavi hep ki teşhir kirin. Deve o çelek u ga haft haberi ki haft hab ortağı dibin. Haft haba ziyadır nabın kimtir beji dibin yani kulun. Lakin mesela ko yek meşin ki ya bizim ki şerje bike bedde habab sihaba çenabe. Lakin yek sernavi xo betani şerje bike ama keç ka ortağı xeyri çeydi beni. Bir ka xo bike zaruki xo bike bavi xo diya xo be ortağı be xeyramının. Be ortağı xeyri lakin sernavi van hayvan ki bedde merve kurban çenabe. Çenabe. Sida go مبرية حاجي قلت بخير أخوات دم حاجي سلامي وي يا داوي زيريمي وشاهي وانت بي زيريمي وش خلاك كديه و اج انا زيري خلي حلالناك يقول انا يساوي هذا حلال يمكن اجل تبربا حجي وقال شغله تبي قال بقوت اجرا ازي زيرته مالته بريته تشيك هيك متنبه حسين قلت بخير أخوات دم اذا كو خير اخوات دم نكار زيروي بيجد برويدانا دودا بيجد بيجد شنابه يعني تا خير اخو بريا خير اخو بلا اخرته بخيرته بيتربه اذا زيري بكي بر حجي شنابه انا قبول يعني قال دعوه زيري خو قال بكي دعوه بكي قال دعوه حقيقي سيدا جو رابطه شوي قالوا الاسلامي ده أنا رابطة يعني ما بخد حديث هذا آيات هذا فلان تشكي نديت لكن تابي ومشايخي معظم رابطة كرنا وأفياجي إن شاء الله يعني مثلا مشروع يعني أنا أز جنانينه قول آداب بطريقة تقول يا آداب بطريقة مركارة مثلا إنسان بين الذهن أخو ومثلا بوان راب كذا رابطة ومثلا إنك تشوان خزانة أبيات إنسان صالح إنسان قنج yani cezberi de tarikatı da bir ofansat himazın kirne inşallah zararı bitin yani o karcıya yani. Sina müsaade ve telefon ki mehman bugürün. Cibatmane kerem ki khairatın. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Suriye من أرج السيدة زيغا بعثا قربان دكاب إجاب بوراق جي مثلا مدن بوراق وقربان شكبرا أبهردو يكين يوصا خيري وان آيرين كيجا بخيرة خيرا قوي جمرات شخص كام مسيدا برسن إن شاء الله وكنا برسي ده يبون ما أمانة في خزل بين خير خوشي ده سيدا بفرقنا بين بوراق وقربان الشيخيلي وان شوانه أنا قربان ده الشريعة ده حديث هذا يعني قربان أضحية أبانا أوكن قربان وأضحية يعني عيد قربان لكن مثلا قربان şey borak tabi hadis ki peygamber he diyor ki kurban ki de roja kıyamet kurbanın kısiyar diyor ki berqi berq vak brus ki ser plase der vasbe ev hadis diğer ki zayıf haji
Borak jüvedirti yani berqi. Lakin mesela Arabi'de ne istimal? Ya kurmancıya borak. Kurmancıya mı da fark miskin lakin asıl ise Arabiye berqi Ise yani. kurban yani. Yani kurban yani yoksa ana mesela insan ki koruyucu askeri ya nakhaca biraz kurban gibidir. Mesela sadaka gibidir. Evlâ ve kurbana ruca ida kurbanı. Ya kurban yani sadaka evladı yok. Ne bir sadakaya. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir sadakatu tedfa'ul belaya. Sadaka def'a belayetke. Sadaka bereketa ömre. Yani bir sadakayı malikum hafıza bikin. Davu merdakum bir sadaka Peygamberimiz tedaviye nakhaşi yapıkum sadaka. Ama tab sadaka ne için ne verdiyse milleti medbe kurban o dibe mesela ev dibe yani kurban dibe halbuki ne kurban? Borak tabi ana Arabi ve üdhiye. Kurban yani mesela kurmancı ama da dervada ne bizim borak. İle ya idiradın borak yani kurban yani. Farka kurban borak etne yani. Yani namele de şeyde vakti kurbanı royuna şarjı bir kurban. Ru'idi de borak. O meşhure. Meşhur. Yani bu yani galata meşhure lakin yani ruza ida kurbanı mesela kurban takarruben ilallah. Mesela udhiye ya kurban heye. Takarrub ve kurban hiç takarruba ilallah. Peki mesela kurban işlerse ki yani niz kudadı be. Hatta mesela ev hayvanı içme sakat nabin kur nabin nakaş nabin. Çünkü hediye danas kudarat ya ki gozi kiri. Skadara hediye ki tabi zay nakaş. Lakin mesela iman şafi ne gibi gozi sevkim diye belki ve gozi kiri be nabe. Mesela kulaçı işkandi be yare pera rabu be nabe. Dirane işkandi be tertib nabe. Hatta İmam-ı Şafii de diran ketandırmez peygamber. Çünkü sa'ne kiriye. Lakin çen hab ketan dibin sırana ki lakin tev ketan dibin. Çenav yani. Müsaade size telefon kimi hem an bigrin. İz Diyarbakır kerem ki om khairatın. Alo. Kerem ki. Selamun aleyküm. Aleyna aleyküm selam. Size selamlar sunuyorum. Türkçe söyleyeceğim. Kürtçe cevaplayabilirsiniz. Buyurun. Şimdi Seydem şimdi bazıları vardır bir kız kaçırıyor. O kız kaçırmada dava yaptırmak için küçük çocukları veriyorlar. Mesela 5, 6 veya 7 yaşındaki ya da 10 yaşındaki küçük çocukları o davada veriyorlar. Bu caiz midir acaba? Soralım size inşallah. Evet. Başka var mı sorunuz? Evet başka bir soru da mesela diyelim ki birisi bir parayı bir yerde buldu. Birisi bir yerde bir parayı bulduktan sonra bazıları diyorlar ki fakirlere veya medreseye verilirsin. Peki onu fakir veya bir medreseye verildikten sonra sahibi çıktığı vakit o parayı nereden getirebilirsin? Ama kendi bozarsan sahibi çıktığı vakit en azından yine kendi verebilirsin. Soralım Seda'ya. Evet. Allah'a emanet. Allah'a emanet. İzmir'e kerem ki om khairatın. Alo. Kerem ki. Alo. Bele kerem ki dengeveti min. Selamun aleyküm. Aleyna aleyküm selam. Pırsakım Seyda'ya. Bele. Sadaka. Acaba dibin sadaka aile yani ek sadaka torne khora gotiye dibe gerek aile kızcı ne koyani zaruki yani kurban evde. Sadaka yani der zarukan tornam ne. Sadaka çava yani sadaka mı ne ki? Yani bu vakti bu mgoze az kurbana ki sadaka ki bidim kurbana ki de bidim. Hayvan şarjeki. Hayvan ki de şarjeki mi dibin gerek kızcı ne koy. Kam ecben sidare inşallah. Ama size person amanatı Xuda bin xeyri xoşiydi. Seyda mesela bakın sen kurban pişivi pırsa en davi go levi verati Brasil lehela Diyarbakır Urfa Vanciya var meşhureci. Yek dere qiza yek dere vine o yüzden gedeki buçuk hafsali hisane sayı destan sedi vecid bedelavi de. Ve ücreti o şekil harame. Yani qizrabandın şıkı harame. Malum ana memleketime qiz baradayne o genç baradayne o sokağa o küçe o tabi divan keve hev icabına dibabi ve nadın hev. Hep de rabine ev rabandın meşru'nine muhalifi şeriatı. Lakin jad qalan ağrısına o qalan jine caize o yaqız mesela bir tici ila qis gibi kırımın. Qis ki hep çünkü bedeli ben deli بصور بدني كي ومعظم بقى وميري بيد لي بيجا ويجي بدون كيدني كذا مثلا بس شيء وينه يعني بان ست حلو كان كان يعني مملكتي ماذا بان عرف عادتي غير اسلامي زرار دي پیغمبر عليه الصلاه والسلام توسيوي
وقتی یک هات قیزا و خاص و دینی وی اخلاقی بگم کرد بدنه که یخصای فتنه چیه او قیز نیده این دی حبتین خوزن نادرن و طبیعی رقم دو یکی کرد ایجاره فتنه چیه و هر قسم چیه هر حرامی پرب قلم بستینه و نظام هر قیز کن نظام چند ساله بیشتر امرا وان توا غیر مشروعا برای صار نکن یعنی بله سیدا گو آنا پره تدید وی لعردی وقتی ودی صدقه بدن هنک جیاز شنا سر ناوی خودیه پره بله دبیجا وقتی ام بدن جی کی خودی در که هم نکارم بدن اونیمی دبی گلا مخن شوای آنا پریک پر به چاوی خویل دوی پری به انسان کاره بخو حتی نیک سال کی گره تعریف که تعریف های در رادیو ده بن اگر قصد ده بن صدری جامعه بن مثلا حفظه اول هارو حفظه دیا مثلا سراجار که حتی مثلا مهیجار که حتی سال بقدر گره تعریف که بسیار سال قدیا خوی در نکده زیر به پره به مالی قیمتی به هی کارش خورا هور بکه و بخو لكن دي سجي كنجي خويي دركت اوي بدا خويي لكن كو همان بدا مثلا مدرسه كي بدا فقير وفقراء سجي كي خيري كارا بدا لكن دي سا خويي دركبه دي سا دامنه كارا دامنه كارا بخوزه گربت بخوزه گربت سيدا گو صدقه دیم گوتیه تورنه من چه بعضی به حیوان نظر دکم از شارژه کم صدقه گوجه آنز مرد بیجن تدین کارجیه بخوی نذر بني الخداد بو اوفو بنذركم وانت سك ونذر كن نذر خب جيبين لكن في خمر مدبر نذر نباش نذر مال الجمريه تدرسن يعني الصدقه بدن بين ازيت يا رب يا زيد الرا خدا ده بي صدقه بدن جو دفعه بلا جبو نخشي مرحد جبو دفعه بي بلا يسلم رابه الحاصل جبو تشنيتي بدن في خمر مدبر صدقه دفعه بلا يتك لكن مثلا كبير اللي فرض به واجب به لازم از به حیوانی بدم او چقدر به نظر كبو نظر جن نكرب خود چه قربان به و چه صدقه بری اذا قربانی وان بل فرق ناك مال النذر اللي بو واجب بو مال فقيره او نفقه سنه واجب او نفقه سنه واجب نكارن شي بخون ومثلا زنجين جي نكارن شي بخون غير عندي مال فقيره دو وقت زكاته زكاة حقي كيبه اوجي حقي وانا كيرشة لوانشة بي هواي وقتی که نظر نکرده انشالله زد راه خدا را هم ما که یکی بجه انشالله زد حیوان کی سرجه یا خدا حسب که او نظریتیت که بیانه نه به نظر لكن انا مثلا عيدا قربان دا از آب حیوان بکم قربان نبی انشالله نبی که خدا حسب که حیوان وقت تعیین کردی این دیگه روی حیوانی سرجه که او چو گره بی یعنی بیزی انشالله زد قربان کی سنت سرجه کم یک خدا حسب که زد عيدا به حیوانی سرجه بکن لكن الا سنتی که پیخن نه به نظر نه به نظر اوج کارن چه بخونو دیوبابه وان و عائله وان جو کارم دین زنگیده یه فقیرش. بله سیدم سلام بده هر تلفن من هم بگیرن باتمان کرم که خیراتن. السلام علیکم سیدا. علیکم السلام. مدحقه براق و قربان دم سوری زور میش کر ایجاد یام تام او نبیاد به ادب سیدا را خبر دم قربان دایه. کابرا او بیجه. یا کاچد بیجه برا بیجه. کا کرم که. السلام عليكم سيدة. عليكم السلام. سيدة براقة من أدم زي براق كي صار شخورة بدن. بله. إجا زكيد بيجا قريم بيجا دايم براقات داية. قربانة من داية إجا قربان تذك خوار من خوار گوشته و نظام کی خوار و نظام کی خوار و نظام کی خوار کی جد کی شریک که شریک و برخک بود. برخک. برخص ابو سيدة بله يا ادبي بابي وياخذ دا گوشته ياخذ نخوار گو براقز ناخذ جا ايه تبقى خوارو و مشي خوارو تمام اخوار وشخور مال خوار اري المال خوار يبو نفيد جا دبين من قربانات دايه بقربان براقه جا يدبين ازيش خورا براق كي بدن ازي بدن ادي ما زي ليس ادي تريش خرب برخكينير بكر مو زي ليس وارب بله بله اجا سيدات بيچه كام سيدا پر سيدا بيچه كام جاي پر ان شاء الله عقبانات امانات خدي بين خير وخشيده ان شاء الله جوانه كلامكم خيراتن السلام عليكم عليكم السلام ناصر سلام الخنا ولجوازيكم باشن ولجوازي بالحمد كلامك خودی کلمه گرده که سیدم مگاد پرسا کی سیدو بکم دنگه هندکتی ولا مگو از پرسا کی سیدو بکم بله ظلامك دبيجي
از روز ایام تشریق یا چاره از پیش قربان شرج بکن و بتم دواسی خواهی خیر یا دعوته میوان yani خوار میوان خوار نه اوله و پیش قربان شرج بکی و قربان خواهی و بکی زیافت و ایواری جبان دعوتی خواهی خیر یا دعوته اره آنجا جا میگه گفت که اگر مهنیات هبه کنابه اگر جا میگه سیدا گفت چه همسکی هم گفت حضر سیدا yani خوش آنده گوتی از شرجه که مزید میوانا سپر سیدا و شبق شرجه که کوب به قربان ایواری خیلی و ها دوات و های نام بده نان من ده میحوان خباله کام سیدا پرسه انشالله آنگه سیدا اما هاتی خدای بین خیلی خوشیده سیدی تماشاوانمش باتمان دیا تماشاوانم براستی و تدی شرجه کرنه و شاقی جر شرجه کرنه گوشش خور خوارنه حیوان کی گوش کرنه ارتاقی وی يجو أنا كتدي أجمع أشخاص تاني شرجيكم وزناخهم جد بدون فقيرة. أنا قربان عندي شيء أضحية أو شيء بوراق به يعني جبر ما جو معرف كي يك بتنياتي سر ناويش تيسرجي كرن لكن عائلة مالي أنا قربان يعني سنة الكفاية. يك شرجيك؟ مثلا يك مالي ده شرجي كري إني سر تبع أو سنة راد به. هذا مذهب إمام الشافعي إمام حنيفي. قربان شرجه کن به واجبه لکن مال کی دا عائله کی دا یک شرجه کری ادری نه لازمه شرجه بکن او دیسه به واجب الکفایه yani یک واجبی بجی آنی سریعی تبراد به لگوری جمهوری که سنت الکفایه یکی به سنت بجی آنی برای تبراد به ایجا که سنت به تفکارن گوشتی بخون دم آن نکری نزل لکن نزل به اهل عائله ماله دی باب اولاده و نکارن چی بخون زنگین کارن چی بخون İşte tabi eyvan yani nezir girince ne bahse. Peygamberimiz Aleyhisselam bir nezir, sadaka nezir mali cimriyet eder kısın. Yani Kuhay Teala min nezir ve falan işim bicibi nezir falan işi bikim. Bak bazara Kudaya ne bahse. Yani beri hatta işi merv, nekhaşe merv yahut merve yaş aski seçine bir merv sadaka bir de ya Rabbi tibiyab ki defa ve bela daha çetire. İşte vakti merv Kuda bazar biken nezir bak bazara Kudara ya baş niye lakin vakti ki nezir kir dibe vacib Kudaya ve evfu bi nuzurikum. Ve nezir bicibin hatta Kuda azze ve celle emret kedbe فكلوا منا وأطعم البائس والمعتر يعني أف قربانا وشرجيك وين يجيب خن وبدن محتاج وفقير جيك ناخذ يعني سنة مالش قربان ناخذ سي لقمة بخو يعني سيدا جو وياد بيجي را عيدا چارا دي چارو عيدش خو قرا شافعيت حيا چيكي دباو را چاراشي دبا قوتز بين قربان شرجيكم دبا قي دعوتاي جي دبا قربان وداي ايفارك شو ميوانه خوي أنا براو صانك إيه قرباني كتك قربان براس شرجة كبي جوشتي داقتميش لكن إيه ناني دعوة دي سنته دعوة بيغمبر ما عليه الصلاة والسلام بأولم ولو بالشاتي أصحابي قد بتو وليمة ناني دعوة بده ولو بزنك إذا بك قربان وبك ناني دعوة بده نكد آري برا إيه دعوة آري بده إيه قرباني آري بده يعني para خمينه کار ایواب دمی وارد کنه است. کاره نه وقتی که افلاس دبن نظر دبز ایده چه پنج حب قربان شرجیکم. ای وقتی که بلیب که یا من نظر خصوصا حیوانات بلیب که نبی قربان السنت دبا او. لكن أنا زي بينش حب قربان شرجيكم زي دحى بكم قربان سحب قربان دحى بيجي بكم وليمة أو صار شيء تبي يعني. وليمة جي سنة كيف خير. أنا فيها فوق سيد أنا قلت لك إذا زي بينش قربان شرجيكم أنا سوي أرتقى شرجينك. وأنا كبيجي الخبز لازم كيف بينش قربان. شاف إذا كي ما جدي من هذا كيف ما تقدر دان. يعني وقتها كتابي أوجي نزر لفظ النزرية من لازم المواجبة الفرض من نزر أنا عالمي إسلامي لبني كل لفظ كل وجوبية اللزومية ندا أو كذا نابع نزر. نزر. أما حيوان بكرة دايم مالي بيفا قربان أبوه شو. بو قربان نبي قربان السنة نبي إن شاء الله نبي خدا عسكت شو. أو حيوان قال إلا يشرجيب حتى كو حيوان مثلا هي شرجينا كذا دوغم كر أو دوغما يجي شرجيب كذا مازن. يجي بمرة شرجيب أو يبرشك شوية. يجي بمرة. بمرة يشنا بمرة زرار. يعني قال شنو يك شرجك أنا. بمرة زنجين به شنو يك قرب كشنو لكن فقير بتشكنه. بله. مثلا سيدا بدنا حتى تلفوني ما سيدا ما جبير. Diyarbakır Keremke Hayratın. İyi Kemin. Alo. Keremke. Abi iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Biraz sesinizi yükseltebilir misiniz? Hocam evet. Bir sorum olacaktı.
Bu şeytana lanet getirmek insanlar tarafından caiz midir yoksa? Şeytana lanet getirelim. Soralım. Başka var mı sorunuz? Başka yok hocam. Allah'a emanet inşallah. Careki diş Diyarbakır Keremkavum Khiratın. Alo, iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar buyurun. Sorumu Türkçe söyleyeceğim. Kürtçe cevaplayacaksınız. İnşallah. Seyda selamlar. Seyda, şimdi bizim bu dönemdeki çocuklarımızın elinde hep telefon var. Evet. İslami bir kaynaklara bakmıyorlar. Hep şeytani yollara başvuruyorlar. Sabahtan akşama kadar gözleri telefonun üzerinde gözleri bozuluyor. Ahlakı bozuluyor. Bu halimiz ne olacak? Engellemeye çalışıyoruz. Anneleri de diyor karışmayın, çocuklardır, hayatlarına baksınlar. Köyde ne kimse camiye geliyor, ne kimse namaz kılıyor, ne kimse doğru düzgün bir zekatını verir. Bu halimiz Seyda'nın bu... Soruyu alayım. Biraz... Nasıl? Mugo soruya da bakalım. Soru neydi? Yani bu konuda Seyda'nın tavsiyelerini mi dinleyelim? Evet, Seyda'nın tavsiyelerini dinleyelim. Tamam. Bir de cennet ehli için kabir hayatı nasıl geçiyor? Cennet ehli için bu zaman olarak. Nasıl yani? Yani zaman olarak hani bazıları diyorlar kabirde kıyamete kadar herkes kabirde bekliyor. Kabir mi cennet mi? Evet, kabirde yani cenneti hak eden bir kişinin hayatı nasıl geçiyor yani? Kabir alemi. Evet, kabir alemi. Tamam inşallah. Allah'a emanet. Sağ ol. Sağ ol. Böyle Seyda'm. Seyda bir izleyicimiz dedi ki şeytana lanet getirmek bir manası var mı? Manası var. Tabi Allah-u Teala ona lanet getirmiş. Peygamberimiz ona lanet getirmiş. Hatta Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala diyor lu'inellezine kafaru min beni İsrail ala lisan Davud ve İsa ibn Meryem. Yani Allah-u Teala diyor mesela Hazreti Davud, İsa ibn Meryem Yahudilere Beni İsrail lanet getirmişler. Allah-u Teala lu'ine bel la'anahumullahu bima kanu yekfurun. Mesela Allah-u Teala yani 15 defadan fazla Yahudilere lanet etmiş. Yani zalimlere lanet getirmek. Mesela büyük günahları yapan kişilere lanet getiren bunlar hep meşru'dur, caizdir yani. Seyda go telefon da sigara de var telefonu xabar. Diyavanç da gayet bir vaktim ben ki diyavan bir alaka gadan nekin. Ana ev hastalık ki asriye. Bütün millet bir hastalığı müptelane. Em tav zaruki mahaz sabime tornime efqanatin kinakin telefoniz de nastin yani. Yani Khuda Teala istihab ke Khuda çebke vallahi ku em mücadele ki mazın nekin. Yani zuk zaruki khuzbe felaketi ileri halas bikin. Yani istikbala ve nesli persore. Pri bevan telefona ve fisku fuhuşe ve hayasi ve edebiye ve iktilata meru piraka navhavda yani Khuda çike ez khud canas Khuda رجاتكم دعاتكم ليا رب القيامة راك هيكو أمجين رزالك ما بنسمى نكرنا بباطخلخة بفسقو فحوشة يعني في فسقو فحوشة وأوروبا وباطليلية ومثلا كماليست وسوسياليست ويهودي وخريستياني ne yardımya Khuda ve vallahi yani Peygamberimiz Aleyhisselam diyor zaman ki ser ve davara yani zaman ki dibe muhafaza din hay muhafaza agir desteği Khuda. Yeti ala nasi zamanın yani zaman gibi ser dinim de var. İmanı muhafaza etmek muhafaza kine imam-ı havavek melu agir destekle muhafaza etmek. Vücutı çoğu agir muhafaza etmek. Debe khira yeki insan ki debe asrda debe zamanında imana muhafaza etmek. Du şeriata min hara peygamber debe khira birinci sahabi kazanmıştı ki. Zbervi hava ilu gelemler mücadele gibi şeytan rab nefsi rab haramiya rab mali haramı öderti çarşıdır haramiya da. İzbervi havi asr ki en pis meclis. Evet em ketine ki yani cana mertli ku ümitsiz bez bervi melve ya Rabbi kıyamete raki. Hatta mesela kudreta Khuda'da neyzek Khuda Teala ve topulmi istahab ke. Lakin guri esbab-ı zahiri bir şahsın az ümitsiz bu. Bak agir ki orman yani agir ki tabi sevde çar taraf agire. O da sitede titşkite teçaptamıyor. Evet efendim. Zbervi havayı ev agire fısku fuhuşe şehveti beni ustad veri o zaman tabi müceddidi asri biye. İstanbul'u çen hab genci üniversiteyin balin ki Suriye etkin. Dibe ya ustad vallahi emtondları üniversitene hayata üniversite eve. Yani ku gencu qizu falan nahada falan. Riku dibin tabi ustad veri o zaman hayret dibine be Arabi dibe fillehebi la yuhrak. Acayip orta beli agirden ve naşutin. Dibe vallahi ev gücü kuvveta Hazreti İbrahim
نمرودی آوت آگره اوی محافظه کرد آگره نشوتی او قوت کی جابه او قوت جیمد ارتا آگره شهوت دانه و دیسا خو محافظت کو ایمان کی قوت لی نیم به ترساس خدا نیم به حیا و شرم از پیغمبر نیم به و عاشقیت جنتی و ترساس جهنمی نیم به والله انتنی اختیار و جهان و عیش تفکت نمیچونه yani yani İrod alama Avrupa pireke kiriye alet vallahi van pantolon tangu cillu tangli tkev o jui beri toplumda pe insana harap kez rederxin yani kirne ilase o kirne ji ya Xuda muhafaza bke maalesef hinki pirek cenevek diyar sedan ki daha fazla cilli xutan gibi ke nabezir a peygamberi medbe ilk van cilli tang pantolon tang nakevin cenneti o bina cennet icnaçan bina cenneti kunaqa pe insan sali duri varsa bina cenneti icnaçan xoji müstahaki cehenneme etkin o hinki gencini insan dediği müstahaki cehenneme etkin o dağlu mudillin yani. Mesela silah bede hep telefonu men silah muacib birin. Cimmu şekerim kemum khairatın. Abi selamun aleyküm. Aleyna aleyküm selam. Seyda ibara bxeyr. Bxeyr selameti inşallah. Başın selametin. Hamş Xuda ra unji başın. Selamı me Seyda melen ve Rabbi soru kime Persiya. Bere kerem ke. Seyda biraz kimin dur avuç me Persi. Divir min 15 deskeri da roji khariye. از قضای شاکی بودم شو قضای دیگری و قضای یکیش مرا بودی هر روز یکی گرفت 6 روز بگم بولم گفت سیدا پرسن تقریبا تاونه کام سیدا پرسن ان شاء الله اوی پرسه و د مذهب امام حنیفی دا گو روزی من اول جهه کرک روزه خواج نه دیگری وی اکرا دیگری گو اولو اینها قمخاری چاکی بگیرم د مذهب امام حنیفی و شافعی چاکید به واحد برای سیداج مرا اشخلا میشه که مسیدا پس انشالله و کدام پرسی و هنه پیدا سلام مدیگه نخیر سر جعبا امانت خدا این خیر خوشیده انشالله سر جعبا Diyarbakır cadekidin kerem kevum khairatın. Diyarbakır. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Seyda İsal ما پر مسرس عراقی که دنگی خوش نه اینکه دنگی خواب بلکه تلفنی بدن ازدی خواه مو دنگی ما ایساب المزدی آجود و بالانسونه و بله یعنی من هم جماعتن جار ده تنه کنه آوا در کرده کار در کرده نه کرده ده تنه کنه نه یک در که ده تنه که 12 تنه که در کرده کام سیدا پرسه انشالله کوما نپر یعنی مسئله ترم نیستم کام سیدا پرسه انشالله امانت خدا بند خیر و خوشیده انشالله سيدا قو حياته أهل جنتك يعني أهل قبرك وأهل جنتي ابن حياته وأنا قبري شوي أنا بينش حالي أهل قبري أنا مثلا أهل قبري هنكي أرواحي كافرانة ده حفظ طبق بني أرضي دانا كو نمونا جهنمي دو جهنمي ده شمشتبن ومثلا أرواحي مني قناكار هنا أوجد قبر خدا عذاب دبينين حتى نيكو عذابي وعم قدا عندي حتى حشتي حتى نيك هبا كود دي قيامتي دا جيب كابن جهنمي عذابي والنقدا مثلا پیغمبر عليه الصلاة والسلام وقتی که انسان که قبری ایلک olarak ملائکت خداتین 6 soruya cevap versin. خدای تا کی بود، پیغمبری تا کی بود، دینی تا کی بود، کتابت تا کی بود، و قبله تا کی بود، خوشگبری تا کی بود. کوان جوابای کی بده دبید عالی راسي دا قبل داري راسي پنجره کی ود به مقامی جنت لیر نیره حتی قیامت ابوی کیف خواست و عالی جهنم او که دا چپ داشی پنجره کی ود به آبیا جیت جهنمی بود یعنی خود تعالی هر انسان کی جی کی جاره جنت چه که یک جهنمی دا وقتی انسان اهل جنت به او جیوی جهنمی بوسمه ایجا اوجیش کافر کی دنیرا شنوی یعنی هر یکی که جهنمی عذاب ده انسان جراه او که جنت ایجی مکافات دی انسان جراه إذا كو أهل إنسان الشهيد ومن متقي بن ديندار بن أرواحي وان لآسمان قناديل هنا لوي داريد وان قناديل هنا كيف خاشت بن يجي تقبر أخدانا تقبر داجي خد على بفي هواي يعني بنهرتنا مقام خوي جنة كيف خاشت بن إيه أرواح الشهيد وأنبياء يعني آسمان حف طبق آسمان قناديل هنا خد على جل جلاله طير كي كس شيد كا الرحيوان كبدن الطيري هرود جنتي لما سج في كي جنتي خوني جنتي دخل وفادخل
Çünkü Huda diyor وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتُلُوا فِي سَبِيلِهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ تظنك وانا يقدر خدا دا شهيد بن او مرينه بلكي ساخن ودر حضور خدا الجنه دا دخلوا وادخل جبروي هو تسيكو اب پیغمبر گفت خدا گفت لكن حياه جنت حياه قبری مر عقلی خون که tam تصور بکه yani ancak تسيك پیغمبر گفت افقاس ya tabi mesela ana hinkine inkara azab kabri etkin dibe mesela çayet kabri da bir şey de hesap çenebiye mas şehit خدا عز وجل dibe ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ايكو الشهيد من الدرايه خدا دا ونبن كو مرينا بلكي ساقن اما هو ندوي شعوري دانا لو فهمي لكن اهل جهنم يجي اهل جناه قبر دا عذاب دانا لكن امكانه شعوري بكن يعني كان عقلي هذا الشيء صافي بكن وك انكي فان اهل فيلسوف وانكي فان انكي اسطنبول كو انكار عذاب قبر انكار پرتشاتكن وقتی وی چاخی مثلا به عقل به انسان که خدا اهل جهنمی را به خالدین فیها ابدا ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدین فیها ایک کافر بونه اهل الكتاب و مشرک ابدیان جهنمی دابن مثلا ابدیان جهنمی انسان گوشت و چرم و عستی ابدیان فی آگر جهنمی را هفته قال آگریانا گرنتی و عقل قبول که انسان کی ساته ساخمینه ama kum aklı خوب کنیم inkar cehennemi yiyken nauzillah insan hara küfre. Kull Teala kadire mutlaka. Her şey her işi kubke karab yani. Müsaade size bir daha telefonumu hemen muam bugün. Diyarbakır kelam ki khairatın. Selamun aleyküm Seyda. Aleyna aleyküm selam. Seydam soru kime bu hürmet kındırsı Seyda razı. Estağfurullah kelam ki. Ana sabi mer mesela kubbe 20 salı 25 salı ya kubbe seri khunagre lemejneke وكل مرة هاتنا سيدنا مازلنا نوصل ضويراتكم لما يجي تمام ابوياك وكذا برسيده لا بي وكذا برسيده هنا بله تسكي سيدا ام مثلا سن جامي هندي بارقدا انكي درسي تربيتي شيء دنگي خودكي چوغد به yani دنگي خوناكي چاوي ام دنگي خودكن به جوارا چه فلان neredeyse yani luaqi bugjdem çap kız bervan insana كلام سيدا برسين ان شاء الله بله سيدا حرمتكم اما خدای بنت خير خوش ان شاء الله سيدا صاحي حرمتكم سر شعبان جاغري كلامكم خيراتن السلام عليكم يا محمد علينا عليكم السلام كلامك يوم بخير بخير سلامات ان شاء الله باش رندر الحمد لله وش باشن خوش geldin بله كلامك İşte takmışı kabul diye seyret bittim biraz seyda açıklamam bir ki ben seyret çizmeyeceğim. Kabra zarar bu keseyda inşallah. Ama teku zar bu artık 10 saal bu 15 saal bu yaş hatırlamışlar ki yaşı bu sorunla mükelfete insan herhalde 15'de başlamış. Yaptın mı? Vakti buluğaya ere. Evet, bir 15'de. Kapazı ve çardı ve sizde bu yani 15 bir saat diyor arada icama emrat hayvan dağıtın mesela emrat kusiye dağıtın ve kusi de koyst rak dağıtın rak da koyst ders yani çi hayvan biraz mebata ve fehmet yani meddi koyst mardı koyst nişte koyst efendim zulüm dikir var hayvana ma hayır bu çi kavmi bu yani nizam akıl ne tamamı şuur tena bu artık ne dikir şu an Tamam selam person. Gireceğim pişman ya. Ama çara yutar. Ama Britanya ne pişman babi cehennemi yani. Ka mesela person seyahat beçe. Açıklamaydı ki seyde kaçıracağım. İnşallah. Amanat Xuda bin xeyr و خوشیده inşallah. Sida گفته askeri bir pazar روزی خوری هم بیجن. روزی بریجی قضایی هنه. دبی پرسیه گفتی هر روزی گره 6 رو بگیره. Bazıları da rahi dere. Ben hesabı göre matematik yaparak. Size kalem kaybı. Şafii Hanifi. Mezhebi İmam Hanifi de yeki ki roja xo amdi olarak bu xo roş ki ravi demeh bigire. Tabi Xuda Kur'an-ı Kerim'de ki bir la haya bir gire karab köy ilişki. Evet demeh serhav roji bigire. Ara jinade. İcari İmam Hanifi ve hürmeta rojiye ki bişkene بخورني أوجه دمه بقى لكن جرو كرا مثلا ده رجع خوريا أولي دمه بقى رجع هركي روك مثلا إمام حنيفي سامة جمهور بتون عالم دنيا مجتهدين بها روش كي روكيا لكن جرت توبة كي باس بك حتى في خمر عليه الصلاة والسلام ده كي روكي مثلا ده بخو
ولو روی سالی نه تبجی بگیره جیوی روی نگیره خیره ناش خیره چونکه روزی گردن در رمضان دا بخیره وکی نه اوقات نبخیره مثلا لعرفه انسان چه و دعای روزه عرفه بخیره روز دینی هر عرفه و خیر تنه بله جبروی های دور دا مذهب امام شافعی و امام مالکی امام احمد بن حنبل و تونس مسد پرن ای مثلا روک بگه توبه بکه و مثلا سال در بازه 2 سال 3 4 سال در بازه میگوی امام شافعی امام احمد بن حنبل اوی کفارت کشی بده هر سال یعنی هر سال کی قاتل میشه اگر بیع عذر ما نخوش نمیه فلان چی نابه لكن مذهب امام حنیفی و حتی امام دنیجی وقتی که روکی خور اندی روکی قضایبه یعنی حتی چند سال در باز که روکی قضایبه کفارت نه سیدا گو ایشان معلوم تدی زوایی هبو باران نهات ایجاد دبی امبی وقت چیکی می گنم منمی می قاسی 15 tane ka 10 tane ka hati zekat et kevedi nakevedi ana nisaba gennim ya cetayil ba imam hanifi ev nisab tın ama çıkahat ve ijdihaya kevederlik ba cumhuri imam şafii cumhuri nisab jara nisab miqdari 5 bara 5 bara ana kilo ana 653 kilo bu 653 kilo gennim ya ce mesela hat yani tişekül ve kut evi zekat edecek. Ejdihaya kevederha. O ilk bu abi avdabınca bistiyek yani. Yani. Şu haftanızı kunahati sede vardı onlar. Yani şu kunahati yani ev jana mesela ev ne hatına baran tebzirik zekat xoşkina edani. Peygamberim edebe ki qat'a zekat bike xudis qat'a baran etke. Bu maalesef liguri ki mel takimir ki sal baran kimtir. بله سيدا كده حتى ما شفنا ما هنا مواجب بقرن سامي داوم إن شاء الله. آخر كلام كم خيراتن. السلام عليكم سيدي. علينا عليكم السلام. سيدي تشجع ما سيدي بسكره. بله. سيدي جنا كجنورا ما هو از أنت عفاتين السر ساكنين أنت راح فضاء ها برح كانيو. برح كانيا. بله ها برح كانيو ها بشرات بشرح دا. كام سيدا برس إن شاء الله. تمام خدا جارزی. اما هاتی خدا بین خیلی خوشیده انشاءالله. آیده نه کلم کم خیراتن. سلام علیکم شب و بای خوش بی. علینا علیکم السلام بخیر سلامت انشاءالله. د سوریه مج سید امر ابو. بله. سوریا داوی سالا پر من آوای که استانجیه کی من نزانی بله که به قریدی لیستاندیم چون بانقای گوتن 3 میلیارد دینی بیه. وراسل من ایو آوایستان پشتیوی تاپی ما سنوی ملکی حج زاویت سر آوای ایوی جمرانه گو حتی گوان پی حسان کت آبکات پشتی مزانی که یعنی مثلا برکه هی بانقه حج آوای بانقه لسر بیه خودیش ملحف قدان مرابو فرود آب پره که مدابو مشخواه ایویش اخلاص کرا آخر 40 میلیارد 5 میلیارد خواه و مش گوتو از 7 آکام بدم 7 پاکتان جره خودش به صدقه و بابا ها پره مجلس منه چیزیه به فروتان ساق سلامتی از بدم فقط درما من تنبی یعنی پره دست مجی دیم بدو بمدا آنها او ما استیم دا از حی مجادله کم که بدم یلوش بونا من آکه یعنی تی حد حبس دابانا تی حد حبس دابانا حتی مگوزی فقیر فقاره کی یعنی یاردم که مفقیر یعنی برنج بله یعنی نهود پاکت چکم بدم ایجا آن امکاناتتونه حال حاضر امکاناتونه اما از رم امکانات چه به ازی بدم انشالله بو یک آدودا جی که ها دعوت مکرمان جا شد بی یعنی مثلا به کسرا وشترا بجم عربت خنه نبره جنان آیرید کن میران آیرید کن عجبه اف دعوت ها جایزه نه جایزه مره بچی کام مثلا پرس انشالله بله سوریه که مجابی از نه کم حق انسان بله حق حلال کنج مرا بله ایده های رمضان دا پیشامه کچو و تمه رمضان از تجربه دا اسکله دا خبت ایمایش سواغه دا شکر حمله مروجه خواهی دید 20 روز به بروجی بیم یک هات داری مالا من و حقارت اکیل من کر ادها دورسی چوما ایشیوی من نکریشی من پریوی جراشان و کلمه نخواهی مراگو یک شوی را بی پاشوال نواسری مخست جبوناوی از برایت خواه بابی خواه زفت تلبونه اوان جی گلک خواه ترجا کر به حبکتن خواستن دیوی دست خواه درجه قرآن کرگو بوی قرآن کرم سوشیزه و مجی و بلی امدزان هر کل جزا که سوشلینه مجی جبوی هفشتی اویا خود قرآن از پیشمان بمجی که من اونش دیوی خود قرآن
دلی مداجی sürekli درنا که اربیم ببختی اوی دروج رمضان دارم اوی حقارت دیگر از حیفا خوالدم اوان سادجه از پرسکم بمینه نوا خیر و خوشی ده خودش به راضی بشه. اما هده خدای بین خیر خوشی ده انشالله. بله. سیدا گو قدرت دی 20-25 سالیه مزن بیه دی خو نگره کشک به اول میجنه که حیات اسلامی تنبه گرد به مسئولیت ما دی بابا هی آنا أنا سر دي بابا واجبه فرضه كس 7 سالية حتى هي نوس صبي دولده قرد قوي راسي دا آزان چپه دا قامت کن پیغمبری مدوه صبی کی کد قوي راسي دا آزان بیدن چپه دا قامت بکرن صبیان کد جنه قارشی بنابه و وقت نو او کبوش تاوی همجی مرف هی خورن چمیده یکی انسان کی صالح دیندار خورمک یا شکری که بکه دوه خو و بکه دوه هر میده هی که تشکی خورن چمیده توصیه پیغمبری ما ابو هفت روی بو هفت روی دا مر عقیقه و شرجه که پاری جی که بقسنه ولی قیز که بجی قدر گرانیه و زیب یا زیر صدقه کی بده که بو مثلا 7 سالی تی کلمه لا اله الا الله مثلا من کلمه تشتی که مثلا خبردان کرد لا اله الا الله محمد رسول کلمه شهادت و کلمه اسلامی که بو یعنی حتی تویهینی لمیجی کی لمیجی پیبدیهین کرد 7 سالی دا که بو 10 سالی کنه که یعنی بشرعن کاری لیخی لیخستان در برینی چینه که حتی 15 سالی لسر دیو بابا واجبه که سبیه خوی اسلام بکن تربیه اسلامی لمیج چه روزی چه حس کرنا خدا پیغمبری خدا اسلامی و نرده کفر و دلات کفر چونان جهنمه و چونان پای قرآن پای خدا و پیغمبر چونان جنته گرمه بسری بیه خود این کرد حتی 15 سالی که 15 سالی بو اندی بالغ بود که بنی امر خدا حتی بلوغ نکوی لا 15 مثلا صبیه هنه صبیه قیزین ده 12 سالیه ده حیداد بینه و بلوغه دیجوی پی بعد کم بینی امر خدا صبیه کرینجی بسا بری 15 کیجا سال مثلا کتن حد بلوغه و اندی مکلفش طرف خدا دانه بتونی امر شریعت السر مزنا 40 سر وانجی واجبه ایجا که بری 15 سالی نبین 15 سالی یعنی بلوغ یا به ساله یا جی به احتلامه که 15 سالی بو حتی 15 سالی بتونی احکام اسلامی سیتی که 15 سالی بو زانه لمیش چه روزی چه حج چه زکات چه تسیل سر فرضن چه تسیل حرام سر چه گره دیو با صابیه خورا طبیب تسی بدین کرد اکوی نکر بین پشتی گناه بکه پی گناه کار بین لكن دوی دا اندیک مثلا دوان نکار بین گذر سیوان دا لكن طبیع امر معروف نهی نشکری دي سواجه مر حتى كرب النصيحة الدين والنصيحة والدين والنصيحة والدين والنصيحة بيغمبر دوي دين نصيحة دين نصيحة دين نصيحة نصيحة خداس بيغمبر خداس كتابة خداس كتابة إسلامي والحاصل تسي منفعة إنسان وقال النصيحة أمر معروف نهي كلمة ربك بوي هواي بلكيش مسؤولية أولاده معروف خلاص بها سيدة دبي ديام دارن جامي مامي جمال درد كيفن سر دويرة بحياتي بربيه تلفزيون خورت وقيز وزلام وبيرك وورن منظري بحياتي برن تبي قلهم شو فيكن هم بريا أنا تزاني كان بيج أم في من كري راكن بيغمبر عليه الصلاة والسلام بي إذا رأى أحدكم منكرا فليغير بيدي وقت من كركي دي بأمريكا خدا بالدست خنين أو منكر بكر وإن لم يستطيع أجر نكارو بدست خنين فبلساني مسلمان يخوندي بعاصي بالنصيحة بشاب مسلمان يخكر من كيراك مسلمان يخكر وأوجين كارو فبقلبي بقلبي عاجزي بك وذلك أضعف الإيمان أن إيمان ضعيف يكون السرقب قلب حضر رواية حديث سيرة وليس بعد ذلك حبة خردل من الإيمان أجر إنسان قلبه يخرج في كفر وفسق وفحوش بيسي عاجزينك بقدر تنا خردل يجي إيمان من نعوذ بالله إذا يرو آخر زمان يعني أنا وان تشا بيغمبر خدا عليه الصلاة والسلام أمبر علامت قیامت نیزبون قیامت به حیاش بیره کارا نامینه حتی به پیغمبری مدبه در آخری زمان به کل سر ریا و زنا بکن ان ایمانی بیجا و نبلو هنکی خود دور بده یعنی و بربر ابتش چی بینه تو چی دو ارتا ریدا گنجو قیز به هورا زانی یابانجینه و او کن به هورا بستوسته اونا خبر دنو صحبت کن عیش کن اکال پش دیوار چت کن خدای بزامه خدای حفظان مرب کنه اب حیاسزی رو آدم انبر قیامت için بر به حضور خدا için. سیده دبی احتیم خورد بونه 13 14 15 artı namına 15 20 de bune. Demem hayvan per kuştiye.
Hayvanı çölü, küso, ama rast çağda demek kuşu kapı çağırıcı kuşunu. Böyle kafareti bir şey. Ana kuşuna ben hayvan tam boşine bile sebep nezi menfaat ki haramı. Wan harami ki gidiyor. İşte tabi harami günahı tevbe lazım. Tabi tevbe luguri evkak mer çıkas tevbe bke çıkar posman insan ve evkas kadar hek khayt alawan günahı meri tevbe zede ki insan bke kadar ve yubeddilullahu seyyiatim hasanatin. Khayt alawan günahı wan jwan tebdil ke be khayrak pri tevbe khod yani ciddi kirne. O hecik tevbe wan nevcu yaxud tam egune ve günahı wan hinki afu ve hinki ne roza kıyamete lakin çıkas kadar posmani nisan bedin ve İmam Gazali rahma khadali ve de vakti günahı mervit ke tabi kalb lekkekil kalb ke ve kalb raşt ve kumer bisterki çava bisabraba ve ibadete khadab ke bisterki çava ve bişu ve raşaye bişu bizna khade ve temiz ve pakis ve lakin kama bidda ve tevbe o posmani ki khasik mervine de evj tabi dili bir khadali. Müsaade seyda ve de hep telefonu mene seyda carekili. Diyarbakır kelam ke khairatın. Ya Denizli, Avuç Denizli. Kelam ke khairatın. Aleykümselam Seyyara Salavi Manu. Aleykümselam kelam ke. Seyyara via bizim kısa katmışkım. Malum Hristiyan ve Yahudi örnek olarak mesela Amerika İsrail Müslüman adıkım. Özellikle Coca-Cola'yı ve gelek malzeme var mesela ülkeme heyi em digrunu dokunu bağla bana heyi tüneyin. Kamesi da pırsın. Duacı adamı via bizim mesela lugund roza inyette هناك بري غدودن دياربكر هناك بري غدودن نام أردا هناك دريم دارن زيارتي أنا خوشان دريم دارن تعزيم مثلا بكاباسيتا قند آخوتو بينجي عب غرقوار 15-20 حبتين إيشي عجيب تنبي هناك بري غدودن دركي كافيا بوالا ويشاوا يشتغل Tamam inşallah kamesi de pırsın. Amanat Hude bin khayr ve hoşiyede inşallah. Diyarbakır kelam ke khairatın. Diyarbakır amade. Alo. Kerem ke. Denizli'yi aramıştık. Denizli. Arkadaşlar düzeltecekler. Denizli. Buyurun. Seyda'nın bir finans bankında gotiye caiz yani fetva sadane sual kırne gotiye az para bir kişinin para arada düştüğüm ya vacı faiz ne dosya parası düştüğüne bana veya ona güvenmiş güne sanmına ama gel o caiz ne caiz ne ya suala bakara Kavan mesela pırsın inşallah. Vakit pırsı ve ne? Amanat Hude bin khayr ve hoşiyede inşallah. Evci temaşavana meya daviye bu Ayşef. Sedat debgo ciran ki mehebuye vakti rahmet pidek biye. Vakti rahmet kiriye Kenya. Debe gelo mane ki jirhe. Vakti Hazreti Asya Firavun kebra da üsre ve şehit ke evcid kene. Tabi skadat khuzaya Rabbi makam emni cennet nişane emdi. Ve Teala asimalan se qasr khunahi khas nişane de kene. Belki inşallah evcik merka salih ve khaz Teala makam cennet nişan da be Kenya. Siz benim gotiye ilme kar ki iş ki kiriye kar ki kiriye. Gotiye var çe bazı haft paket ali kariya fakir avkun. Debe ana destem tenge imkanı mtun. Kenge kedesi bir avda ne lazım illa ana avda. Kenge kedesi bir de vakti qadna kedesi ji khada lena agir. Siz debe davet kurda da ana ji o pidek ayrı zlam ayrı ete muhafaza kar jwan bejin. Yani. Böyle bir sazı çalgıyı raksın. Debe çavay. Valla vakti meru pirek nav hevda ve ensko kesin harame. Böyle. O mesela tabi evraksa ku çok şkandın evci ihtilaf yer şeriat da meru pireka tevra ki alim ve harame henki ve nazrar nake. İcana bu hatır peygamberi med ve yesiru ve la tuassiru. Kolaylaştırmış bugün zahmet nekin yani hem imkan ve fetva dedim lakin şedik harami neke meru pirek nekin. O ev saz mesela müzik İmam Malik İbn Abidin, İmam Davud Zahiri. İxraf etsin, sen küçük meçkadı bejin. İnak bahsa ukabken. Seyda kim abi Seyda Mala Ali Rahma Khadali ve gün kisli babu iza defu zırne van eko ya sakir bir saz maza. İza o gidik şimdi ber davet edgom di klama dibin vallahi in hema bahsa hak stit ki. Dgom go vallahi denge ve her kere ona kelbi zıva. Yani bahsa memke pire ki izvan sta haram. Yani bahsa avreti insana yani hayasi ve sebebi
edepsiye van haramın görenek. سيدا جو وحتى مثلا خد ريج جو هيك هذا بسوج بسبب حتى دائما ولا حاصل الشبار المخصية وشاي من هذه النابرة ما عفوا كليها بدو ظاهرا لبلد بيت حيفا خالنا قول سيدا بيتشي او السيدة مراني سيدو كر لها بناخن اصلي خوهن ضادك فري عاجزو فري ملدي لها بتخز كر لها بناخن اصلي خوهن ضادك ايوه لها بعدي وعفو كلي حقيقة عفو بكي خيد على مكافضة ده شنقاط روجا قيامته بدأ إجا بالك تلي خزي ويلي خزي بلاكي مازن شو فداكي مازن شو بو تيو عفو كلي خيد على إنسان تعفو بكي روجا قيامته دبي ملائكة جايز كن كايك حقي وان سر خدا هي دبي إنسان بك حقي كل سر خدا دبي إنسان كي عفو كربه لقالش خطا كي كربه خدا دبي تعبدي تعفو كري إجا از رب مزيج تعفو بك يعني عفو كرن هر باشه سيدا جو وان مال يهوديا dedi Yahudi belliye, Siyonist belliye şiiştikinin sır alama İslami kırına on çoğu. Vabali yetim. Valla ana mesela mali düşman Yahudiye İsrail bütün alemi İslami ticarete ve necaize. Yani sigara menfiat cana harama, khususen silah. Hatta Yusuf Qaradawi ve Amerika, İsrail, İngiltere, Fransa, Çin o Rus tabi de sevan khoyna Müslüman da yani alifşa bu an necaize. Lakin alemi dini hatta ve besayli بيجي إسرائيل بيبا دولتين تبت حال الصلح هذا نبارش لنا ب مثلا مسمعش برويجي إسرائيل حبيبي قالت مالي نكرين يعني إسرائيل قال مرو نكرة يعني منفعات سكوب جيزوان قصنا بقاقاقولا هر قاقاقولا كي مثلا الدنيا تب أمريكا يزدلغا بريو دي إسرائيل وبي مسلمان بقان دي برشا بري تركيا تب الكيش قاقاقولا استفادة كنو في أمريكا وبرا دن إسرائيل بني Hristiyan Yahudine. Amerika Hristiyan, İsrail Yahudiye ve Hristiyan bin Hazreti İsa ilaha, Yahudi bin gayri meşahate diyen birinci saat karşı İslam'da alitariye hevtkin ve maalesef Müslüman böyle şey demem hendik bana persevat hazım kadim birasti debe lgon raine tedi khutba mekan debe sayı cimara hendikin debe herkes dekar iştki dara iş kişi kadar kar ki kadarın bajer gündür kevin دبي جمانا ما بركين دبي قالوا سيدا بيتشي انا مثلا روجا جمعي انسان كي جمال دري هرا جيكي بريدا الميجا جمعينك وحرامه قال الناس اما مثلا شيء شيء شد دياربك جيكي دين الميجا جمعيتك مرن كابل نا الا تناشتي الميجا جمعيتك حتى الميجا جمعي ولو 12 حبيبي بلا بي كده هناك جا قاعده كي ورا هي دبي روينج وقت خربان خرام دبي قال كزدرني يعني زمان كي وصلت هنكي تقول قند كي زنابي قلنا بيجم تقول مركي شو قند كي دي جاجولا بريبارات كلا بتجمع بتشي عندك ما هو بمرة يجيبوا كنا جزاء داني بول شو صدق إسلامي زور لامات نبيل جيل خويا جمعية الويك يا قند كر إلا تبي إلا تشلحب زي ما زي ما ميساوي تشل أبي تشكسب بيغمبر نقول يعني حتى بيغمبر الرسول ميجا جمعي كرير جامعة مدينة دا كاروان شامي آتيا ملا در كرير 12 حماوي يعني دا دوام كرير روايات اللي هنا معلومة روايات يعني مثلا كاروان مذهبي نمر كار عمل سيدا قو دبين قاتلين بانق ملا براجي بكشين عربي بسين جائزة دبي قالوا سيدا ورتش أنا جايزي بفي هوايا تاري قاتلين بانقاسي بيجوا عربي كيش قادستين انكارم بيشن بس تبستينا بيشن تاري خويا عربي بده وبدين بفلوس من ابي تجارته يا باي خاني كي باي عرسه كي تبي بكره خاني بده 100 مليار انكارم تصدي بكن تبد تصدي بكره ايجاب تصدي بينجي بده صار سي صار 4 صار بدم ev hava caize. Ev ana mesela hatta bankaya ne faizlici. Tabii bir ay bu an bir alışveriş caize. Yani para bugüne ne dürüstte? De dürüstte. Para mal bugüne. Para be haram da faiz. Seda persa David. Lakin mal skina. Persa David hakiki kurbanı ticareti persin من not kırbu burası imdarbas müji. أنا هناك أصول كي ورد كده قربانة يا خبز كيلو يدخن هي بصاغيتي يعني نا بازار دكن تبي مشارج دكن أم حسي أيري بكن قوشي شقاس بسربي أزي برابدم قالوا في جازة يا أنا وهبز حيلي عالمي عصرية فقيه عصرية مثلا كتابك يشكي كده حقيقة فقيه كتابي صار ريش هناونه دبي بيع الخروف بالكيلو جائز لأنه كان عرفا فروتنا خروف يعني من كافر بران حيواني بكيلو جائزة بيع عرف tabi bir kilo سه شكل هنا شكل كما داتين سر حيوانات صاغ حيوانات صاغ ويا او كسين جائزة بله ده مثلا ده bir kilo pincik هذا kilo gost
مثلا تبي هور وفلان ساعة تبي دبي 25 كار 30 كار كم او جائزة لكن كو هذا شرج بكم كيلو بدمته او زيد كلا بني يعني مثلا يعني تقدر سريع اول نيتنا قربان به نبي ملكي دي قرب خوين سناوي بيريت نابا ملكي سيدا انك مثلا اوكو يعني وقت حيواني قبولناك او قبول كل وزي شرج بكم وقوسه دبوك بيع سيدا دي بازارون هنا نقد يا انا عول بازارون نقد يا لكن وعد كي هي براسي وعد كي يعني وك بيع السلاميه وعد كي يعني اوكا وعد وك بيع السلاميه انا كنت بالكيلو مثلا بس حيلي دبي تفصيل بان هر سي قسمانه جمعنا سي قسمانه يك حيوان تبل سريوكي تكرا ابي هر جايز لكن كب كيلو تبي حيوان عرب كبي هون ضابه بس كيسي خويا اول شيء يا جا عستي ايري بك اوجي ايري عستينا قربانه ما عستي اوجي تبي تبكي خوينا لكن جرى مثلا خوين سرناوي بيريت وقت خوين بيريت ان شاء الله بناجي بيع عرف عرف امام مالك دوي مساله كي التجاره مخالفه ايات وحديث ني ابو عرف ملته جائزه اذا وهذا صحيح بيع عمومي قلت هذا بيع حيوانه بكيلو جائزه اذا كيلو سي قسم كيلو هنا ان شاء الله بما جائز بس ان شاء الله سيدي ما تا خودش راضي به ان شاء الله راضي انا انت خدمت تماشاوان هجا ام هاتن دایا برنامه خو حی هفته کی نبینید خیلی خوش کده ام و او خود سپیدان به عالم خدای تعالی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.